Pored prodajne izložbe Čačanske pčelice, za najmlađe sugrađane organizovano je i specijalno slikavanje po licu sa njihovim omiljenim junacima iz pčeličinih izdanja, a danas su mogli da učestvuju u radionici crtanja sa ilustratorom Mijatom Mijatovićem. Sviđa mi se jer ovdje imam puno dece koje su radoznala i vole knjige. Obožavam knjige o dinosaurusima. I da li ti kupuješ knjige? Da. A postoji li neka knjiga koju posebno voliš? Neka knjiga o nekim životinjama ili nešto? Krokodil. Podsjetimo, izdavačka kuća Pčelica osnovana je 2003. godine i bavi se sa objavljivanjem isključivo obrazovne i zabavne literature za decu. Ovaj sajam se, najprije to da kažem, održava drugi put. Prošle godine je bio prvi prolećni sajam u organizaciji Pčelice koji je bio izuzetno uspešan i posjećen, tako da smo mi rešili negde da to pretvorimo u tradiciju. U Pčelici najavljuju i nove romane za nešto stariju čitalačku publiku, učenike osnovne škole i srednjoškolce, a javnost će o tome više saznati pred sajam knjiga u Beogradu u oktobru.